игра была интересная, хорошая игра была. Много приземлений было. Я немножко, как сказать, недоволен тем, что мой клуб сыграл слабо в защите. Особенно край не держали. Мы вообще-то основные все попытки, которые противник сделал, было, когда они сыграли линии на конец веера и положили попытки. Но с другой стороны, игра была хорошая. Я еще считаю, что мы не использовали 2-3 хороших момента, так что вообще счет был бы еще более такой ровный. Ну, в всяком случае, хорошая игра. Мне понравилось. Varžybos buvo sunkios, mes pradžioje gal žaidėm kiek atsipalaidavę, truputį pritruko disciplinos ir varžovai aišku tom pasinaudojo ir padarė nemažai taškų. Po pirmo kėlinio susijėmėme, pakalbėjome, pasitvarkėme gynyboje ir puolime ir po to rezultatas jau buvo toks, koks yra. Pirmą kėlinį iš tikrųjų darėm tokių ganėtinai juokingų klaidų, tai vat pirmą žeminimą iš mūsų, kaip sakyt, atakos gavom taškus, po to, sakykime, kažkas nesusitvarkė su užspirtu kamuoliu. Bet galiu, kaip sakyt, dar paminėti tokį, kad komandos profesionalėja, bet tas tempas dar ne visų pasiekė tokį lygį, todėl, sakykime, komanda gali gintis 30 minučių 40 gerai žaisti, o antram kėliny pasirodo, kas turi daugiau jėgų, tai tos komandos, kurios yra stipresnės taktiškai, fiziškai turi geresnį suolelį, tai gale ir geriau sužaidžia, tai praktiškai visos varžybos taip ir vyksta. They are like not forward playing team, they are like with the wing, pretty good. To the end, probably the Lazarus was the main guy who was making the game in the wing, as we know him. Our problem was probably the lineup, the line pressing the line from the Lithuanian attack. Varžovai nenustebino, jie visą laiką žaidžia panašų regbį. Latvija jau turbūt daug dešimtmečių jie taip žaidžia, stengiasi žaisti grumtynėmis ir būna kirtimai šalia ir visą laiką grumtynių žaidimas pas juos. Vėjerių jie žaidžia mažai. Mums dar dabar šios varžybos parodė, kad reikia truputį tobulinti gynybą, nes per daug atsipalaidavę prileidome daug taškų, leidome varžovom padaryti daug taškų. Of course, yeah, we have many players who are like 30 plus age, and so that shows in the game. That's the speed that goes so quickly the game. After my try, I made the try, and then after that it was probably the breaking point. Then the arms just fell down, and we didn't have enough power, will to continue. У нас был провал. Мы вышли вперед, в результате у нас было, если не ошибаюсь, плюс 5 очков, 24-19, мы вышли вперед. И в этот момент я немножко не знаю, что случилось. Мы пропустили сразу 3 попытки по краям, и в этот момент уже было ясно, что уже игру не выиграть. С другой стороны, все было... я не думаю, что мы так устали, но все-таки захваты должны были быть лучше. И наверное, все-таки Балтрикс играет очень быстро, играет с защитниками. У них все равно очень хорошая линия, все игроки очень быстрые, и мы не справлялись. Мне кажется, что скорость моих защитников просто немножко медленнее, и мы на этом уступали. Mūsų jaunuoliam, mūsų, kaip sakyt, komandos žaidėjams sakau, kad mūsų grumtynės yra šiuo metu pačios galingiausios tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, tik reikia patikėti savo jėgom ir išnaudoti savo, nes tikrai ir stabilios sudėtos, sakykime, ir svorio, ir greičio santykis yra tikrai pranašesnis nei kitų komandų, tik tai reikia, kaip sakyt, tą išnaudoti ir naudoti ir gynybai, ir puolime. Whoa!